Čekaj malo sebe tako nešto. Evo, večera smo prisutni ovdje u salonu Lepote kod Snaje. Prvi put se pali ovaj aparat. Kako zove se tu ovaj aparat? Kadica za pedikir i slične radnje sa nogama. Ja sam tu došao da kao prvi, da li je ovo moguće, probamo ovu spravu. Ali kaži da to ne može svako, znaš. Sprava je evo puštena u pogon, ima vibraciju, ima mehuriće i upravo ću da vam sada prezentiram vrhunske ove performanse ove sprave. To može za onaj koji ne peru noge. Naravno, noge prethodno moraju da se operu. Ili makar da budu jedan dan neoprane, najviše jedan dan. Sve preko jednog dana... Znači ne 10, ne 20, nego jedan, jel? Da, evo da vidite, tu je ta ekipa. Suza, mašina, evo. Evo, nogice. Mašina je boiler, ima neke razne senzore, lampice. I sad će se prepustiti tretmanu. Prepustit će se na tretmanu. Kad se snima? Da. Eto to. Jeste mi neko obrko? Ne, sad kao filo rukama samo. Ne. Je to prošle. Mogu da se naviknem na ovo. Mislim da će ovo da mogu da se naviknem na ovo. Znači, posle napornog dana je veoma bitno da upotrebite ovakvu jednu spravu. Pogotovo važi za ljude koji su cijelo dane nogama, recimo frizeri, moleri i tako neke delatnosti liftevi. A može i suza sunica da pristupi da proba ovu moćnu spravu. Ako bi došao jedna dotična osoba zvana Jarac, on bi morao da propere noge, jel te? Jer poznato je da dotična osoba zvana Jarac ne pere, niti se kupa, niti pere noge po 7 do nedelju dana. Za njega je ova sprava neprimjerena. Neprimjerena zato što bi se istopila, verovatno, silno smrad. Evo, da vidite ovo još jedan put te mehuriće. Viš? Na boja, ti boje uvijek podaje glanku. Suzo, imaš neke modove ovo? A ovo je ugo. Ajde popari. A ovdje? I svetlo.